mahali, patut do hita maka tahun dia itu pahubani Tuhan, halani liar layak ni do boy hita makurjakon hurjata sadarion ibagas naringgas, janah boy hita pajumpah bani iyana non ibagas nadear. Janah lang lupa humahanami maka tahun dia itu pahubani nasyam, pertuha mau jana si malungun DPC Pematang Siantar, Yayasan Pendidikan Raja Sangnawalu, Pakun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah Ono, halani iberehon nasyam panorang huben nami, nalaho padaskon bodah nawalu marhitay pidato nebon hanami bani panorang on. Dear Bapak Inang, paima ipadas hanami pidato nami, ase perlobe hanami patanda diri nami. Guranhu ay marahelika sola grategia borukuba, au sikola SMA GKPS Hada Sondiraya. Nagabe judul pidatoku ay mapodah nawalu bani keluarga pakon parsiku taon. Bapak Inang sonay pakon hasoman nami, pasti gatido itangan hita hata podah. Hanaminiom bahpe, gatido itangan hanami hata podah umbani guru nami bani persikolahan, umbani orang tua nami, jana hanami pakon hasoman nami pe, rado hanami marsipodahan. Ahama artini podah ai, podah ay masada pangajarion na sehat, na iberehon na matoras tahubata, ase na marperlaho na dear kita bani ganuk ari na lamo si dalam renta. Marperlaho na madear ay ijayma bani parsahapta, pangabakta, palakahta, sonai agi pamakianta pakon naregan. Dongdo walu podah ni Raja Sangnawalu damanik ay manaparlobe parholong, napaduahon parhorja, napatuluhon pitor marugur, napaopatkon pakar, napalimahon ipamagodamkon, napaunongkon hot paruhuran, napapituhon marsipatunggungan, janah naperpudi Bapak Inang ay mapatursakon horja. Bapak Inang, radong sukun-sukun bani uhurta, sonaha anggolangadong podah bani keluarga, sonaha ma anggolangadong hapur sayangi orang tua bani niom bahni, janah sonaha ma anggolangadong hapur sayangi bapa bani parumahni, anggodong itangar hita barita si somanay, pasti kurang do damai pakon holong bani keluarga ay. Songon hata pangajarion nagati itangar hanami, pangajarion na parlobe ay mahun rumah atape tongah keluarga. Bani poda na parlobe Bapak Inang ay maholong. Bani parsikolahan, parsikutaon atape keluarga, bani undongdo holong bani uhurta. Songon holong ni orang tua hubani nyombahni, anggodong langdong holong bani dirita, mago maahap bani paruhurat tabei. Podah na paduahon ay maparhorja. Parhorja na isobut ijon boydo parhorja itongah-tongah ni parsikutaon, parhorja bani parsikolahan atape parhorja bani kuryani Tuhan. Anggodong ma parhorja, tentu gabisi tirun mahita bani hagoluhan ta si ganong ari. Napatuluhon ay mapodah na pitor maluhur. Anggodong ma gabisi parhorja kita, tentu nganingon pitor ma paruhuranta, janah gabisi parbujur do kita. Anggolang pitor maruhur hita na bani horja, ramalang marnasiap horja taay hadari nase hita bani horja taay. Napaupatkon ay mapakar, isobut pakar atape berani, anggodong magabisi parhorja hita, maningun pakdo hita membahin keputusan na laho patursahon horjata. Bapak Inang, bani podah na palimahon ay maipamagodangkon atep isobut peay ipertanggungjawabkon. Nama kurjahon horja hita, bani undongdo ibaga suhurta, boy hita pamagodangkon horja taay, bani horja pakon ari-arita. Podah na paunonghon ay maisobut hot paruhuran atape teguh pendirian. Mase malang rahot paruhuran ta, ay boy do halani hurang ni hapor sayaon ta bani dirita, nalaho makurjahon horjata. Ase hot matongon paruhuran ta, nalaho makurjahon horjata, bani si ganung ari. Podah na papituhon Bapak Inang ay mamarsipatunggungan. Dong sukun-sukun nami, sonaha mamarsipatunggungan bani keluarga, songon sada pahara na boy iberehon hanami ay ma, hita niombah mana pasirsirhon si panganon itongah-tongah ni keluarga ta, jana hita mana manunduk si panganon bani piring ni namantorasta. Bani damar parlahon na diarpe hita, ay pe napatunggungkon na
nama torasta do hita ai. Podah napar kudi ai mapator sahon horja. Bani keluarga, hanami sebagai niombah, gatido iberehon nama toras nami horja huben nami, ai mas sebagai sada bentuk tanggung jawab pakon bentuk kedisiplinan, aseboy hita napator sahon horja ta ai, jana ipatori nama torasta hita, atau boy hita napator sahon horja ta ai ibagas nadean. Sonai mana boy tarpadas auba painang, ando harmar hitay pidato namion, dong ulih ni bani gulukta si galung ay. Ang godong kurang ni makurang ginaborit maay hubata, ang godong lebih ni malebihi pasarian ma itongah-tongah ta. Songon hata upasa na makatahon, hodong na helpat ulangi paduduhon, ang godong hata nami na lepak ulangi paruhurhon. Boras sabur-saburan, ibuan hupang dudaan, horas hita ganupan, ipasu-pasu Tuhan. Horas, horas, horas.